Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Бүгүн 7-июль туугандар. Жалал Абад областын Базар Койгон району. Базар Койгон чөп базарындабыз туугандар. Азыр кыскача тойт боюнча маалымат берип өтөбүз туугандар. Чөп канчадан болду аке? 220дан, а? Чөп 220 сом экен туугандар. Bir yerde bir kaminde 250-300 var da hazır. 300 da varken. Eğer ala turganlar bolsa, sodalaşsa çüşüp beretti onlar. Bizekeden surap bilip bereriz turganlar. Bu yerde saman var eken. Bulay saman okşaydı. Saman kançıdan eken? 140 som. Saman 140 som ekan bunga. Buday saman. Buday saman 140 som. Yo buday emas, saman kancha ekan aka? Buday saman da. Qancha som? 160 som ekan buday saman. Mana sekin sura o'tga o'tiraveramiz. На заказы deydi. Şunun telefon numarini gösterip koyalım. 0777 82 88 92. Oldu aka. Çöp kançadan aka? 210 somdan. 210 somdan ha? Dostavka var. Dostavka var. Liboy jaka. Liboy jaka. Ayda yeriz. Maşına жүргөн жер oldu. Maşına baralsa oldu deň. At жүргөн жерге de at жүргөн жерге ayda oldu. Kança штук бар aka? 200 штук бар. Aka жақындатып айтпайсыз бу? Режарым көрүп калса чалат да. Эми келишип калсак сатабыз да. Келишип содалашасыз aka, Çalsa сүйлөшөбүз. Telefon номери көрсөтүп койдук. Çöp kançadan ketти atkam? 200'den mi? Çöp 200'den ketip attırın onda. Boldu aka. Tak. Bir de taza beyde varken. Telefon numarası 706 40 89 48. Bir saman var eken. Saman kançadan? 150 soma çoğarlaşken ha? Çöp mü? Saman çoğarlaşken ha? Bir yerde. Saman kança eken? 160 soma. Bede kança eken bede? 280. Bede 280 som eken. Bir çekiden surayız tuğanlar. Çöp kança eken? 190 soma. Şu 190'dan da aylandırıp ko'rsatib qo'yilchi. Mal jeyvere turganda çöp eken. Kichkina qamışlar var ekan, biroq qamışni dala jeb qo'yadi mal. Qishda tozalab qo'yadi. 220 degenden ko'ra. Sen ham shunday bo'lsanmi aka? Yaxshi ekan. Tak, telefon nomeri yo'q ekan aslında. Bede qancha so'm ukam? 80. 180'den. 180'den? Montajchi 180'den deb. Az o'zim qo'shishdayin normalni ayt. Ha? Hozir az. Dostavkasini qo'sha taqcha. Aytmaysizmi? Shakarab. Telefon nomer 771 ekan ha? 50 50 96. Bası qanchadan bunun? 280. 280'den. Dostavkadagi bor. Yaqin yerga bo'lsa bekor olsa qasalaka qo'ydirib. Bo'ldi bunga. Qancha shtuk bor? 210. 210 shtuk bor ekan bunga. Qancha ekan bular? 290 so'm ha? Toza bedi. 290 so'm kam bor ekan bunga. Bu bedi kimdan toza bedi? 300'dan satıldı bu ha?
Ушул беде 300'den satıldı. 300'den satılıp turmak. Bu bede kançadan ya? Bede zor bede eкен ama. Çoğun Kırgızstan presken özü ama. Assalamu alaikum aka, qanday? Yaxshi surasizmi? Qancha ekan bede aka? Bede 270. 270 so'mdan ha? Bede o'ta kuchli ekan ama. Kırgızstan presken özü aka. Telefon nomer qayerda bor aka? Aytib o'yla qo'y, ispak eshittirat. 773 0773 32 03 34. 803 Mayli aka, bozoringiz bo'lsin. Shunday chekidin soat o'zi hozir. Porterdagi cho'p kimdan oldi ekan? Shu porterde cho'p bor ekan tomonlar, bosim bilmedik biroq 779 74 43 02. Cho'p yaxshi cho'p ekan ana. Cho'p qancha ekan aka? 200 so'm kami bor ha? Cho'p 200 so'm kami bor ekan. Nake nede daha cho'p bor ekan? Açın çöğü 210 so'm. Jalavat açının cho'p ekan 210 so'mdan ekan tomonlar. Nede? Telefon nomeri bor ekan 220 68 07 56 degan nomer ekan. Nede daha cho'p bor ekan, hozir ko'ryapsiz tomonlar. Eksi var mı ki neyse yok. Çöp şurada gelmiş. Çöp sizden mi? Kançadan bas? Bası kança bası? Sağ olun. 220 olsa ama. 220 olsa değil.